Ćao svima ljudi, ja sam Monkey Boy, danas gledate Sletterio. Ja ne prestajem vrati s ovom igricom. Znači nema šanse da prestanem igrati dok ne budemo top 10. Znači top 5, 10, top 2 nije bitno. Samo moram biti top, znači da budem ovdje na ovoj tabeli. Znači na tabeli, brate, ja sam već tu ukupcu ima. Znači ovo sad zovemo Monkey Boy skin. To što su boje bukvalno iste. Znači ovo je naša boja. Znači igramo online, nemoj molim te laga. Aj dobro, barem je... Joj, vidi gore nego uprošlo. Aj, ma šta je? Aj, ovo majke nije normalno, ti normalan ba. Ti ba... Aj, ovo zadnji, ako mi bude ovako lagalo, nećemo više igrati online, nek protiv ovih botova, brate, zato što ovo... Šta? Bolan ba, alo ba, si normalno? Hajde be. Ja mislim sad da je malo bolje, čak ne ve... Idemo. Jao, pa sklonio sam mu se s puta, pa... Si normalno? Hajde, ti ću umrijet, majke moje još. Evo, ja nikad ne lažem. O nemoj mi laga, baba mi laga, nemoj molim, da će mi lagaš, šta ti je baba? Idemo njega, neke malo da uživam kad... Ovaj laga me ubi me, znači ubi. Znači nema šanse da... O, sad se ovo otvorilo, otvori ovo. Ljudi, ja neću više igrati online, znači nema šanse dok šta je babo. Idemo dalje. Sad ću namjerno umrijeti, pa šta se dešava, baba. Vidi, iz botovima laga. Neka ti sad umrijeti. Ti ćeš sad crknut to što... Ljudi, još jednom da vam se zahvalim, ba Mankija ste ba usrećili, pa ko... Ljudi, pa što je ba... Kupi. Jo, šta sam promašio? Nema veze, kupi, jedi. Bravo, majstore! Bravo, sad ovo još da pokupim. Hajde da nam neko ne uzme. Koga ćemo sad pojesti? Pa ćemo ovu dvojicu okrušiti. Idemo, došli oni. Vidi, ovaj već umro. Oj, sad sam uradio, brate. Sad sti ba gotov. Hvala. Bam. Joj, nam se ljudi što je falo ba da umre, ba Monkey, ba kraljina. Kraljina i po, ba šta vam je ba ljudi, jeste vi normalni. Kraljina ba Monkey, ba džezba na njega. Džezba na mene pošao, ba jesi ti normalan? Sad šiti ti crknu. A gdješ crknut? Malo sutra ćeš crknut. Idemo opet. Pokušaj broj 100.000. Ajde. Ljudi, ovo je sad zadnje, joj. Valjda je ba to do skina, nije mi ovaj skin sretan. Sad zalagam, evo, ljudi, ovo je zadnji. Inače, ovo nije baš ko... Čim kažem da nije sretan skin, pojedem mnogo od najveći na mapi, brate. That was weird. Ba ljudi, to bilo to što tiče ovog klipa. Inače, neću više ovaj skin koristiti, nego ovaj ćemo sad uvijek koristiti.
I ljudi, to bili to što se gledala u Fuzedu, nadam se da vam svidjela, ako jeste ostavite like, share, subscribe i ljudi, vidimo se u sljedećem epizodu. Ćao!